uyavimba kuyona-ke bafana lapha yena-ke ulena sidla lapha nayo-ke iPanama khona-ke uyamba emuva nocaptain-ke uCardoso mude lapha-ke umkhize ku-midfield kanti lapha-ke uMashilwane ushaya phambili ayishaye-ke emuva uMakgalo-ke unesitili uyakwazi ukuphasa uyakwazi lapha-ke ukuskora yena-ke uMakgalo kumagesi 18 Elvis Chipezeze umfana-ke waseZimbabwe ukhona lapha-ke Mukone emuva bena-ke uNdlozi osuka lapha-ke kuwona-ke amabhakaniya ku-midfield yena-lapha-ke uDapo umfana-ke waseGhana benalapha-ke umsadi unajubana ngempela-ke umsadi kanti-ke ukhona lapha-ke uSafasa umfakanyama udlala isikhathi eside lapha-ke kuyona-ke TS Galaxy suka lahlala-ke ibhola-ke mbukeli la ePeter Mokaba Stadium ibhola bakhiphela ngaphandle nje zibekwa manje lapha-ke umkhize phambili kweTinasi-ke umkhize manje ushaya istep of wemvimba khona chick eyoqala-ke umdlalo eyayo-ke isikhukhune United izomfaka enkingeni uyephakamisa-ke ngamakhanda selokhu efike la kwisikhukhune United wayeskora-ke ungoli beshaya-ke i-TS Galaxy ngo-3-1 neMarumo Gallants ukhumbule kusasa bayadlala-ke uBit College neMarumo Gallants manje lapha-ke umsadi nala-ke ithipho lokugaba komsadi belivimba ibhola-ke lapha-ke emuva yena-ke uMashilwane kodwa lapha-ke liyamvuna lapha yena-ke umubamba lopha kujesu number 7 beliphakamisa goal kick kuseqanda ngapha neqanda ngale sibhebhola manje beliphakamisa ku-18 nangozi bhola livimba bena-ke uyamba zama ukushaya amarini for elivimba lapha-ke mbukeli yena-ke laphana-ke ulen phela manje ngale ngaku-touchline bhola ligoba ngapha-ke kwamuntu lapha-ke kuyona-ke litlapha goal kick ethi-ke uyazama fa yena-ke ulitlapha isikhukhune shaya iphansi la-ke thiba-ke Tinasi manje zama ukushaya goal kick uyakhahlela ngempela lapha yena-ke uNdlovu uyathetha kufanele-ke uChipezeze uNdlovu udlala kahle kakhulu emuva mbukeli nalapha phambili udlala kahle kakhulu lapha yena-ke uNdlovu idefender-ke leya kodwa ishaya irun khona la iduze i-decoy run ishoti yakhe lapha-ke uNdlovu yashaya-ke i-side netting njengobona-ke uNdlovu lapha-ke udlula amadifenda amabili mpempa kajaji madoda isimanga ukuthi umdlalo aqhubeke lapha yena-ke uKhumalo ushaya-ke isithende esihle ngapha-ke uManti unethuba lokukhahlela-ke uManti ushaya-ke iphasi enhle basebenza-ke lapha beyinhle leya phasi eyakhe laphana-ke uManti wasebenza-ke uMfukeng leya phasi leya phasi mbukeli ube onside ngapha-ke yena-ke uNdlovu sebenza ngempela lapha yena-ke uMfukeng Bena-ke ithuba manje wathole ibhola kulitrapha-ke lapha ku-midfield nansi-ke ingozi manje-ke uMakgalo uyaphambili usele phansi lapha yena-ke uNdlovu kuyeTinasi manje uMakgalo washaya nje ibhola-ke elibheke la abheke khona-ke uMakgalo uyathetha-ke leya phasi kaCardoso befaka enkingeni madoda sibheke manje nala-ke ithuba ibhola elibambele lapha-ke sibheke manje nala-ke ithuba-ke leya-ke emagesi nalithuba basebenza uGoalkeeper uCardoso leya phasi yakhe njengoba lapha yena-ke umtshali ishaya-ke iphasi ngapha-ke kodwa sisebenza uGoalkeeper lapha-ke ulena ivimbe-ke umsadi uphuka Ndlovu itlapha Matlala nansi-ke ingozi Matlala ibhola yokusebenza uChipezeze uyakhononda lapha-ke uChipezeze la-ke lapha-ke Matlala faka left la inside foot Matlala uliphakamisa nje ibhola likhale nethi kodwa sebenza lapha-ke uGoalkeeper-ke uChipezeze sibheka manje lapha-ke yona-ke emagesi shaya-ke iphasi ngapha kuthola lapha yona-ke manje-ke uDapo nala-ke ithuba-ke Tinasi manje zama ukushaya goal kick yena-ke ulithuli ibha ngapha-ke uMashilwane
Mashilwa thola ke Manta uyaphakamisa ke Manta ngala ke thuba ke Tinat ugokipa yakhe intini kwathiwa ke ibhola nake shayikhishe lapha ke ibhola sokuthathiwe liklapa ivele yarun ke lapha ke eyakho liklapa hayi ayikho offside hayi la ayikho offside azange abone kahle ke Msisi kaNompempe ngapha ke uMandisa Moretti njengombone shayikhishe lapha ekuchipezeza yina ke Sipho Mahlangu Mapo Dapo shake pasi ibhola phasa kakhulu ke Dapo ngaba ke ufuna ke umsadi Jega mnandi lapha ke Mubango phethe ke left emuhle Mariba Nyama nala ke thiba manje lapha kama ke Jothu wasekhona ke offside Ibheli ke phakathi ke uNyama kwathiwa ke khona ke offside hayi le offside ngempela la uthathe kahle ke uMahlangu le offside ngempela ke David ke Magisi ngolesithathu la neKaizer Chiefs Malomza uthola God of Champions Mbango nala ke manje la ke Magisi bayela lapha ke phambili ke Jibane ungena ke Tinas base ke Mbango uyaligoba ibhola balivimba corner kick oya ke Magisi nakabamba umoya makunje ball phakamisa ngamakhanda goal kick Seleke yeSkhukhune United Selapha ke isigaba somzuzu ukuthi ke phele ke umdlalo esikhathini esigeze uNompempe Ndlovu corner kick ithiba ke lokugcina ngci mbukele elayo ke Magesi ukuthi bathole ke igoli ngapha hayi shayile manje ngapha ke ucoach ke yena ke uAllen Freeze ngoba ke uyazi mebe dlala ke draw Ozobala lapha ke ku number 14 igoli phakamisa ngamakhanda lakha nenkomo yaqina iyangena esibayeni ekugcineni mbukeli banqofela phakathi ngekhanda ngalendlela zehla ngempela ke ihlathi mbukeli sibheke le bhola ke mbukeli khona kick uyaphakama uyedwa uNdlovu ugoalkeeper la khalene ethini ibhola ngaleza inkadi sadlala mbukeli thina makuyikhona kick kanje la ku first pole kunomdlalo yedwa nala ku last pole kunomdlalo yedwa lela bhola ngabe ukhona umdlali lapha ke bese epalini bezokwazi ukuthi la bhola lidefende alikhahlele alikhiphele ngaphandle kodwa ke kuthiwa ke modern football kuzomela ukuthi nimaka abantu lapha wathi ke uKhumalo Madodo ngombulala